Umkhulu Bheseni khona la emsakazweni Nongoma FM insizwa ke lezi engisebenza nazo sikutshelile ukuthi insizwa esifuna ukuzoshintsha impilo yakho nazo sishintsha lo mndeni wakho obhekele eceleni angazi waketulwa yini siyawushintsha sina siyawuqondisa yonke le nto leyo lo msebenzi siya kahle kahle thina sizoshintsha umuntu la Dr Bheseni angikubingelele ngwamukele umuntu wamakhehla ngiyabengela kakhulu emsakazweni ngibekela lo msakazo kanye nabalaleli bonke mkhulu sikhuluma la ngento ethinta abantu na last week ngabona indlela abantu babehlupha ngakhona ngento esasikhuluma ngayo ubona ukuthi izinto abantu ezibakhathazayo lezi kunabantu abanemimoya mkhulu athi umuntu unemimoya kodwa manje akusebenzeki unemimoya mhlawumbe athi umuntu ngiyajola indoda ngivele ngiyenyanye nje ngigcine ngingenamuntu ngoba indoda angiyifuni njalo inkinga zami nje zini omunye ethi ngazalwa mina ngembethe kodwa ingubo yami ngazi yesho naphi ngazalwa nenhlanhla njalo kodwa ngazi kwenzakalani yini emkhulu mhlambe kuyenzeka yini emkhulu Bheseni ukuthi idlozi lenzani likubangela amabhadi ngifuna angazi noma ngiyibeka kahle yini ukuthi idlozi nje livele likuvalela into zakho ekubeni wena wazi kahle uthi hey mina nginezinto zami nginenhlanhla njalo kodwa kuvele kuvaleke nje ngiyathokoza kakhulu muhle kakhulu umbuzo wakho umsakazi wami uyazi ukuthi uma umuntu wedloze umntwana wemoya uhlupheka kakhulu kuyo yonke into oyenzayo ngoba usuke ungakaqondi ukuthi kwenzakalani ngawe uyabona ngoba usuke ungakaqondi abantu abadala mabefika kuwena bavala yonke into yaphambili ezinhlahla ngoba usuke ungabalungisile akuyikho twasi likhona igobongo lokudla ukuthi ngidlela ukuthi ngivule into zami igobongo lesambuthi ngivule into zami uyabona igobongo lokwembula ukuthi ngimbula izinto hayi ukuthi ngiyathwasa bese ubona ngiyaqoma kodwa manje emadoda yabaleka ngiyabamba izintombi ukuthi aziyahamba sokuthi sengibamba kahle ayikho into enhle ongaba nayo ungalilungiselanga idlozi nanabantu abadala ke emakhaya bahlupha ungayinaki into emsamo ngoba ayikho ingane ephumelelayo uma kunganakwe emsamo uma idlozi lifulathele mkhulu khona othi mhlambe lapha ekhaya mina nginayo inhlanhla kodwa ngazi ukuthi kwenzakalani athi mina ngiyayifaka iCV yami ngiyobhala ama test mina ngithi nje ngilindele ukuthi ngiyabizwa lutho athi umunye ngiyayifaka iCV ngibizwe emsebenzini kodwa ngisebenza usuku olulodwa emva kwalokho ngixoshwe ngingazi kwenzakalani ngiyibuzo kwenzakaleni sengixoshweleni ngenzeni ubathi uyayibuza ngishulele uba hayibo sengixoshwe ngenzeni athi umunye nanga umkami siphila kamnandi naye enqoma umyeni wakhe kodwa umshado uyashabalala nje nawo umshado phela kwenzakalani sithini ngaleyo nto wedokotela lo muntu siyakwazi ukumsiza uyakwazi ukusizakala funa ubheke ukuthi kwenzakalani uphethe ubani umnikazi wakhe siqondayo nomnikazi wakhe ke silungisele yena izinto zomnikazi wakhe bese kulunga futhi uma kuyinto edinga umndeni simbuke cha wena ufuna uyekini nje uyokwenza noma ithile wena udinga ukuhlambulula noma udinga ukuthi uyekini awudingi inyanga wena awudingi imntwana awudingi isangoma ufuna kuyekini nje uyokwenza itiye elincanyana ukhona nalo muntu wakupha zonke lezi konazo nasi ziyashabalala wathi umuntu wangayilungisi izinto nakho ukushabalala mlungisele phela kwazi ubonge Hey ngufakazi wemkhulu angazi noma bangilaleleni labantu engikhuluma ngabo lapha kade sikhuluma ngaye nje kuthiwa wakha nje umuzi wemkhulu wangabe sahlala kuona akaze ehlale nje wakho wamuhle wenza yonke into akaphindanga wahlala kuthiwa ke waqalekiswa ubaba wakhe ngoba wathi mayesebenza wangamenzela lutho nje wangamenzela lutho ubaba wakhe wavela wathi ubaba wakhe kwawo lo muzi owakhayo ngeke uhlale kona nangempela futhi awukwazi ungene ngishifenisha uphelile manje usuze wabhidlika waphela akuhlala umuntu ahlale uphelile nje manje siwayibhidlikela vela akaze kwahlala umuntu sengisho ukuthi uma ngabe unikeziwe uphiwe leyo nto I think kufanele ubonge siyathokoza noma yinini uyazi ukuthi siphila ngaba abantu abadala ukuthi abantu bakithi abayiqondi lento mase kubheda umuntu eseshayekile bese yaqala esefuna usizo utofika uqhamuke bengokuqala yena oyoqhamuke ezokhala kakhulu engathi kuyaqala ngayi lokho kanti ihlala yenzeka ukuthi umuntu kubhidlika izinto zakhe esethi uyaphambili ngazi yebo abantu abadala funa siqonde funa siyazi ukuthi isiyenza kanjani siyapi nayo ngoba ungalimala emoyeni nasentweni zakho ulwazi awunalo
kodwa uma usuphuma usulithola mubi kumuntu olimala ulwazi enalo ukuthi uyena abantu abadala kabanaki. Ya. Uyabona nje mina ngomunye wabantu obuya kuleyo nto. Mm. Ngashaya kakhulu ngaze ngalungisa izinto. Namhlanje ngiyaziwa ngisebenza abantu ngisonto abaningi ngoba ngalungisa ngibuya kwento okuhlupheka kakhulu ngiswele ngazi ngohlanganisa inani. Kanti nje indaba yayi ukhiya wami wawulapha emsamo. Ey emkhulu khona lento ekuthiwa umuntu uzalwe embethe ingubo yakhe mhlambe bayintshontsha njalo njalo. Mhlambe ke makuthiwa ke mina nginolwazi ngazalwa ngibethe ingubo yami bayintshontsha njalo njalo sengihambe ngiyezwa nje ukuthi hayi mina ngazalwa nginengubo njalo. Kuyangibangela lokho mina amabhadi noma umuntu okumele abe namabhadi yuloya owantshontsha ingubo yami. Umuntu phela uzoba nento ezimbi khokho wena mnikazi wengubo. Okay. Funa wena ulungise ufuna seyithola ingubo yakho ukuthi injani yini ziyahlukana izingubo lezi. Hayibo angithi uyazi lezi inyoko sekuthwala ngazo ukuthi umuntu inyoko uzalwa nayo. Okay, yebo. Inyoko uzala uyinqwambe entanyeni noma isemahlombe. Ubase kuba no clever ke obathi mabentshontsha le ozala uyinqwambile bese beyilumbanisa nale abayitholayo emfuleni bese beyihlanganisa ke abayilanda emahlathini bese bekuhlanganisa nayo. Uma bekwakhele yangempela kungayona le edla abantu ekhaya. Mangiya ngempela kuntshontsha into yomuntu osowezela enqwambile. Okay. Ngoba kukhonto ethi umuntu ngibona uzele umbethe kusho umuntu asiyohlola kuye akathi wazala unqambo wazala unqambile. Okay. Ngoba ufuna sibheke lokuthi wazala unqambile noma wazala umbethe khona ukunqamba khona ukumba ukuthi wazala umbethe. Oya. Ufuna sikulandele ukuthi kuyini okwakho ungahambi uthi ngazala ngembethe unqambe wazala unqambile noma wazala wembethe ufuna ukuhlukanise lapho. Ngiyakuzwa. Mkhulu abantu baxakekile abantu athi umuntu mina sengahamba mina ngadela ayikho into eyibonakalayo kimi noma ngaya kumuntu wesintu akaboni lutho ukuthi yini inkinga yami kodwa mina ngiyayibona inkinga ukuthi zikhona ziyehla ziyadedelana sengize ngithi ngihamba kubantu bezulu ngiyenyangeni ngakubathandazi kodwa bathi ababoni lutho nje bathi hey ayikho into yakhe akunankinga lapha wena awunankinga kodwa mina ngiyazibona inkinga ningisiza kanjani lapho. Unge lokho uthi wena uyahlenyuka thola umuntu ozokunika igobongo lokwembula into zakho ukhona ukubona emaphusheni kwenzakalani ngawe. Yabona nje uphutshwa inkomo ebovu ngabe emnyama uphutshwa impahla nje ilwa nawe uyidalwa iphendukile sesiyazi ukuthi idalwa iphendukile ngoba into zomuntu ufuna ikhulume kuyo umuntu bese simsizana. Okay. Sinikile umuthi ukuthi kuvuleke izinto amaphupho akhe ecace. Ya. Ngoba ngeke ngiwelaphe ngweqede ingekho into exhumanisa mina nawe nento ekuphethe funa ivele nakuwe bese ngiwelapha. Nguzwa kahle. Ngeke nje olwami ulwazi lokuqeda ukwelapha wena funa kube khona okuvela kuwe. Hey lento yabantu abaphansi nezidalwa ngabe idalwa ngabe kuyafana yini angazi idalwa nabaphansi ngabe kuyafana yini kodwa uyabona yini mkhulu ukuthi ngathi ijulile ihamba ibanga elide ayipheleli nje la ukuthi ngoba thina sibuzana lembuzo kodwa ngiyibuka ngokuyibuka kwami ngathi ijulile man. Kakhulu umntana edlozi kakhulu angeke uyibambe futhi uma ungayilandeli. Ifuna uyilandele. Enye into ke yikani lokuthi ningabantu mani yakumuntu bese uthi mkhulu ngangenzela ngamalini sokufuna ngikhuluma ulimi lwemali kathi uze ngemali ngimoya. Abantu nayo ke umuntu mkhulu kuphela ngade nginapho uyalayeka vele uwe. Yebo. Abantu ngiyenze ngibakhuze mina athi umuntu mkhulu kungaba into engakanani mkhulu inkomo yakhe iphila. Thani wena mkhulu ngiyeza ukuthi nginenkinga kanje mkhulu ngihluphekile. Ufuna ukwenza njani? Hayi ngifuna ukuyilungisa. Bese ngithi hayi ufika ke silungise siyaqala siyaxoxana. Yes. Bakithi hayi abantu bakithi sembele sithi singaxoxile nje bese sikhuluma indaba yemali. Angibazi noma bazi igwili noma banjani nabantu bakithi angibazi noma bazi igwili noma banjani abayithanda imali ukukhuluma ngayo bakithi. Hey bawethu Nkosi yami umlapha kanjani nje umuntu nawe sekudumisa ngemali ekhanda ufuna uthini wena? Vele ngizothatha imali nje ugcina umuntu engalapheki. Hayibo abantu abake bephuma endaweni zemali babekhuluma ulimi olulodwa. Ake sikhuluma ulimi olulodwa bakithi hawu yazi ngiyamthanda ukuthi mkhulu yazi nginenkinga lana la vele uhluphekile ubuze kimi awunamali soxoxa ukuthi senza njani. Ya mkhulu awushiya inombolo abantu bekuthinte mina ngikuvalelise. Ngiyathokoza kakhulu gogo. Iseli number yami ithi 063 gogo. Yebo. 063 135. Yebo. Hayi
hayi iyasuka ke namhlanje kodwa nje ngizoyibiza khokho ngizoyibiza iyangishaya kancane kodwa Hayi ngicela ukukubizela mina 063 135 04 04W5 yeah hey hayi Mfazima uneminyaka unemkhuba njalo wemankosi namuhla ngigeza ngenye into bengifuna ukugida konke umuntu ngifuna ukuphambanisa izinto nje hayi ngabe ubhave ngani na alright mkhulu siyabonga asihlangane ngesonto elizayo siyathokoza kakhulu siyathokoza abantu bahlupa sebayashaya njalo nalo uphayizo ucingo oh kodwa Nkosi yami abantu bahluphekile mkhulu sebenza abantu hayi siyathokoza alright